ke hi nang ho gel banga chu gol hlang amu lel ji ham alak lo ji a virgin hilovin ka ki tu bal ji le ka kilit sa bal ka hoi ne ka kilit sa pi bal ji a virgin zo kheti so ka hin phone he o ane ki ngai yuvin ha ve ni emi zo group ma emi ni ko ni me la ko virgin lai ngan ta asan ni bem ti le ke min ngan se yu cho na chu ji a chu ken nong nei mu lel sa to na ove no sa ka lak mai the ka ta video ka post a hele komena chu virgin ep meaning hi hello ta I se tama tam kan ni za na cho nu kanui za na cho virgin ki ti chu ep ki ti ham pasal to ki subo lo nunga hi na ba thes na hin khomang ka hai lo chu ka ne ba ko na na ep doin ana se yu ham emi zo group nui bom group ki tho hun e de angen e dam ngan hi a cho tho hun e se phat dong le el tol na ai se phat na cho na chu ki khai lo cho a cho ti a ka pau kha cho aji tu la ya cho nunga ham alak thim ha mi dei the ho cho awarjun ki kha na cho mi dei lo ham ti dam ho alak lo ho thing nom ki tu no ma cho na atam zo ti a cho mai cho hi wanga cho nunga hoya hoi ki tu ma ki tu mi zo sen ade hi wanga cho ma jong bar juna hin khutheng se na mang thowa cho chu tam lo hai cho na asang sang la khat bo ma cho I tho ja ta ja ka sei le he ka te ma ho chun e ga amungol ke virgin ipi ka sei ni no hello e ga atio kanui za mo emi te mo ke emungol wa ke sangol ipi ka doin a ka sei am no amat do lo cho paradise together monkey wing zong tha ti zong taba english sang he po he ka te yo nei mungol wang wa chu ka du an hla ta so na ta asan cho ken to na ka sip mi nui na ka bol non thu ta an lo ke sa ngol lu che ke ta bang oi so ka hin phone do ni cho